kadok avya phanta non nang kili jia ningkan monsamen ki dudun long jia phan arnamalong hirjumi changlo Lasik kat news sabitung pen kat news kilangara to anaphan ningkan kimila pen Christmas sa hirjumi la pen akardom pajir iglo kardom Karbi lameda mai pen CAA puthak hembrit kilang minister Amit Shah phan panong si Karbi anglong adipoti commissioner rideng pinpua loke pajir Asu la pen song thong kep chilang pen CAA puthak difuru samsung singing chi chiki momir biria long kachisong Difu Municipal Board pen Givardam kasaur angnim pen Difu Lamding Hojaipur ahawararat aning kipung cipaklang kamen tudon edet lopukaningri Kardom nilikar bi prime time berta thanbang sami junality mupi non berta angton pen arjuik tha Karbi lamet amai pen kamate citizenship amendment act kalong chidon tun thek the puning jesi mati jong kora isia ni Karbi anglong adipoti commissioner rideng ipak pinpura lo pajir pusinili tumalong Karbi lamet amai pen berta nang pale det pi hembrit kilang minister Amit Shah phansilaso apinpura lo kapanong pot Citizenship Amendment Act 2019 lake Assam Accord 1985 phan kebab aphan chot lasi Karbi lamet amai penta Citizenship Amendment Act along chidon dun thek the puning jisi union hembrit kilang minister Amit Shah phan panong si Karbi lameda maya songja tum Karbi anglong adipoti commissioner phan ipak pinpura lo pajirdam pinpura lo along pajirdam ahut Karbi lameda maya dun mai phu hukur sing rong pi Chitra Kumar Be lapen kongchun bangkam sing han se atum chitong dun Asu la pen khai song thom kep chilang ben mati jong kore sia ni difuru samsung sing ti chiki momir birialong kapa wenang jia puthak swarlo achak kong pen kachisong kapado birta nilitumalong birta nang pale Citizenship Amendment Act 2019 aphan kachisong merok Karbi anglong along aniwang chitiran bomason sitheklong Asu Karbi anglong amai la pen khai song thom kep pen kachisong amodeng si swarlo achak kong pen pen difurong supia long kido Rusem son sing ti chiki momil birialong ka ki koi kre ang thek chipaklang na pen ka pa wenang ji pusi ka chisong arat ase ang tong ke hang ke chipathe Asu la pen ke 30 ethnic organization telang la pen kini ko da Karbi anglong district asu hin pati konsi ini soal nomor 2 ajak ko Paklan konsi CA Citizenship Amendment Act 2019 apun ka kasong asai dak samsung ting ki palon dek polo lasi lasso kasong aklam pen asam sorkar la pen central sorkar phal pakini da kangtung ke la puan lo je lasso CA jong si withdraw je la pen ke maka ke bululang te la so kasong tame tuning konte antulang solai jam eka okamar jioni Difu Municipal Board pen Difu Lamding atur Hojaipur hawar along kiwadam kiter ahormu ang uila pen kamen tu atumon pen kisota kilong tu popusi rong aratatum ningririnti Difu rong supi pen akiter kesa ura hormu roy ponsi Difu Lamding atur Hojaipur kakhawa rong along Difu Municipal Board pen pawadam toilo bonta non ki aniwang kasa urlai lui ahormu kiwarajok Hojaipur kakhawa rong along kanyai hi skari be jari ingti Uttar Hojaipur lapen khorsing inghi arong arat kamen tu don edet lo lapen kisota kilong tu jipusi mati jong koira isiani tangte langalong wangsi ningkipung cipaklang dak debok trai arong nilitum ta puri dun lang la pulang bernata dak nilitum si la lang roi long si lang da ki jun lo lapen
chinglu ching chita la dak lo nil tume taw ne do so na ki dam malang e chulong nun e lang roi lang si jun bom si la so long pen da nil tum ki chog yun ka sik sa ke the tik do la pen sai chu tiki ta me bisari cho teng dum ta me la khai ke ter ben o ki chita do yai lo si la son ke aga kisung ke ni tum che chak an elo si dil hin ben pudam lo ni thomang bong hojai pura long ka sa ur akhor mu ki war ing to nang ji puta ning ki pung pen ka chi song arat apor ke hot pado non malum so por phan bir ta moin ton pe eksna Ganj Shopping Mall is a Gulf of Assam Enterprise and the Hill Areas Department. A glorious 1 year now. Here's everything you need: groceries and household supplies, cosmetics, personal care and skincare essentials, appliances and electronics, stationery, men's and women's clothing along with tribal clothing. Ganj Shopping Mall, Difu Manja Road, Manja Industrial Complex, 782461, Manja, Karbi Anglong, Assam. Dihina mo bi puthot bir ta long wang tulo taralang su jutang klamalong phirang ke aphan kapanong media launch a hemalong Karbi Film Society sai hem pin chongsi mati jong koresia ni ingpu pontang lo Karbi Anglong Autonomous Council sarko aruma long kido pachet hang sai campaign phirang ke ham phanga phan panong si suri ingkoi rakriner kep aningkan taralang su jutang klamalong phirang ke aphan panong si media launch a hem kimi kim si ingpu ponlo Daso perang ki aphan kapanong ahem media launch along Karbi Film Society aboha pupin chongsi mati chong koresia ni Karbi jutang song mate KSS amai puchondro sing kropen ingpusi Karbi lamarjan chiparjana hamphang arideng pajir hem kimi kilo damay along nong nam kido pinang an lamarjan chiparjana bang pubang piatum chetong dun West Karbi Anglong Umsuai Mary Mother of God along Tiwa Alam ben ki choklim Old Testament na pe New Testament Bible mati jong ni phaing koresia ni ke peklang pona birta pherang ke pirata ne pen birta nang pale Tiwa khay tum aning khanga teng pen ki dam tang ningkan pho prang pen Tiwa Alam pen ki choklim Old Testament na pe New Testament Bible ki peklang ponjia phan katisik ateng pen piniani an Reverend Father UB Jos alang liri deng pen Pak suri hini ke printang a Bible alua thui ke peklang. Adaba pora hut kirunga kardo macai mek deng ponsi Red Reverend Bishop John Mulachira Archbishop Guwahati Archdiocese Pen Chipahem Pusi Arnam Kero Pado. Bangso Bible ke peklang acai mek along Red Reverend Dr. Paul Metikat Didi Bishop Difu Father Januarius Sangma Provincial Guwahati Province Father Joseph Teron, Vice Provincial, Guwahati Province, Father Sister Lapen, Brother Kidoan, Local MSC di Offing Masline, TMT Amay Pu Clement Lumpui, Prek Jam Adomination, Adum Lapen Tiwa Kekaching Purjia Pan, Asong Doan Penang Pada Tebok Tere Arong Pen, Pinangan Adum Chetong Dunsi Alela Cham Pidun. This in Umsuai, and in 2014, some people, some elders and some other villagers were very eager that the entire Bible be translated into Tiwa. Especially two people, they are both sisters, Raimuma and Lilima. They are Bibiana and Juliana. They took special interest and also talked to me if it was possible to undertake this work. At that time I was not very sure whether it would be possible because it is a very big work
It takes plenty of time, plenty of effort. Karbi prime time ang kelapon si kang ton pe iklo, tumithak me kruang tu.